Members ndagira ngo mbwire kino kintu mwamenyeye kwirukanka iba witonze ubanze wumve iyi story niba wumva ari okay. agira defimeze gutya akunda kunyura mu tuyira twapanyapanya. Ndagira ngo ngusabe utege amatwi neza. Ese abakobwa b'ibyabamare ko bakomeje kugenda batandukana n'abagabo babo barameze kuba abagore, ese amaherezo azaba yahe? Amaherezo azaba yahe? Kubwiye ngo banga anaza banga, this is MJ Line challenge. Narakubwiye ngo uko umunsi wira undi ugacya ibintu biba biriho, ndetse ku mashusho media ndetse ahanze muri industry ya social media biba biri gushya, biba biri kugurumirana, biba bimeze nkaho ari umuriro, biba bimeze nkaho ari ikibatsi. Sinavuga ngo nibi itonyanga by'imvura cyangwa se imvura, ahubwo biba bimeze nk'ikibatsi neza neza. Ngira ngo uyu munsi ngiye kugukubita inkuru nubwo urasanga ibabaje cyangwa se ishimishije cyangwa se aricyo igomba kukungura. Ndagira ngo mwibutse kubanza ukanda subscribe hano kuri MJ Line challenge. Ngira ngo ahangaha kuri kamera mwameze kubonaho ubita Kimenyi, n'undi bita Kimenyi, n'undi bita Judy, n'undi bita Muyango. Ese aba bantu wakwibaza ngo ngiye kubavuga hiki? Ngira ngo benshi cyane iyi story z'aba bantu mu mazi iminsi muzumva ku mashusho medias, YouTube, ama TikTok, ama Instagram, ama Facebook. Inkuru z'aba bantu ngira ngo mumeze kuzirambirwa ndetse mumazimaze no kubajya mu matwi, ariko uyu munsi ngiye kugukubita imva n'imvano y'aba bantu ko ari bane bose hamwe. Ngira ngo ubu ngubu ahangaha Judy sorry uwo bita Muyango yarari live, baramubaza ngo uyu muntu ninde. Kuvuga umugabo we biramunanira, aravuga ngo ni papa runaka, aravuga ngo ni papa w'umwana we, ubundi aravuga ngo reka dukomeze ikiganiro. Bivuze ngo ntabwo yarashaka no kumva mu matwi icyo bita umugabo we. Uribaza ngo ese hano hantu banza wibaze kino kintu ko ku mbuga nyinshi cyane cyane TikTok, cyane YouTube, kubu ngubu abantu benshi cyane bari kwifashisha abakobwa bakabita ababesto babo, bakabita abasheri babo, bamera gutwika bakahashira nk'igihe bameze gutwika, bameze kubona abafana bagiye batandukanye bagahita batandukana na babakunzi babo. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Niba uri kumva icyo kintu ndagira ngo nkwibutse kubanza wakanda subscribe. Ndaguha ingero nyinshi cyane zitandukanye z'abatipe benshi cyane bameze kugafata hano mu gihugu, ariko bamera kugafata bagahita batandukana na babandi bavuze ngo ni abakunzi babo, bagahita batandukana bakimera kugafata. Ese abakobwa hano mu gihugu babaye shuwa zo kugira abatipe bagafate? Ese abakobwa hano mu gihugu kugira babone hit ni ukugira ngo batange imibiri yabo ariko babone hit? Kino kintu sinzi niba uri kukibazaho. Ndagira ngo ubwire Titi Brown n'uwo bita Nyambo muracyababonana, DJ Benda n'uwo bita Shakira muracyababonana. Ese uyu Muyango hamwe n'uyu Kimenyi muracyumva story yabo, muracyumva umuryango wabo, muracyabumva mu binyamakuru? Nuvuga ngo buri wese ubu ngubu yamenyize kandi barasezeranye, bambikanye impeta, ariko kubera ko bose ari ibyamamare, bameze kuba ibyamamare, niyo mfa n'imvano yo kutagira uti yo kutabana. Tutarajya kuri aba bantu, ngira ngo ahangaha muri kamera mwameze kubonamo undi bita Kimenyi umwe ukundana na Judy, nawe ndaje mbakubite story ye. Mu minsi mike nabyo bitazabatungura kubona aba bantu batabana, Kimenyi n'uwo bita Judy, kandi ubu ngubu ameze nk'umugore we, barararana, baririgwana, buri kimwe cyose baragikorana. Ariko umugani wa mama wo guhagasaba, umugani wa Sikovia, ababyeyi b'ubu ngubu muranga ko abana babashaka n'ubundi, kandi n'ubundi baba basanzwe bameze nk'abagore, abana babaye nk'abagore, ariko baraza bashaka kubana ba mama babo bakavuga uti nta nkwano agume hano, kandi n'ubundi basanzwe ari abagore. Ngira ngo iki kintu mumaze kukibona kuri TikTok nyinshi cyane, ibintu by'abasheri kubera gatwiko. Titi Brown na Nyambo bari hehe? General Benda ameze guhura n'abakobwa bangahe bavuga ngo ni abasheri, bameze gushaka bangahe? Ase bo babyaranye ubu ngubu barabanye? DJ Benda uwo mwabyaranye ubu ngubu murabanye? Barabanye? Ni abasitari bangameze kubona. Ari umujama bita Derek Again, uyu mujama Derek Again ngira ngo ubu ngubu hamwe na Oruga ni abantu bameze kubaka industry ku ma YouTube,
ku ma TikTok ahantu hose bameze gupanura, ariko ejo bundi ushobora kujya kumva nabo batandukanye kubera showbiz ngo yabaye umwanda. Ni bande bayigize umwanda? Ni bande bayigize umwanda? Ni bande bayigize umwanda atari bakizigenza? Ngira ngo tutarajya kure kuri iyi couple ya Judy, reka banze wumve uburyo baba bakitingamo, uburyo baba badukina. Ubundi icyo ndibuze kugusaba no gukanda subscribe hano kuri MJ Line Challenge. Ubundi kanze tubanze twumve Nyambo n'uwo bita sorry ho gatoya, reka tubanze twumve uwo bita Judy n'uwo bita Kimenyi, twumve ibyabo nabo tubashyire hanze nk'iminindi. Narababwiye ngo banga after banga another banga. Ndagusaba ukanda subscribe ubundi tugakubita na story y'uwo bita Judy na Kimenyi. turabona hasi muri iri joro saa munani saa ngahe z'ijoro. ndabyumva ariko Judy ndagusaba yuko twabonana tukabiganira. Okay, sir. Members, ndagira ngo utajya kure ya mikrofone cyangwa se utajya kure y'iyo buto ya subscribe. Ndakwibutsa ukana subscribe, reka tubereze amakuru kuri Kimenyi na Judy. Ese ko umeze kubona ko Muyango na Kimenyi bagize gutya bagatandukana kubera showbiz, kubera gukorera ibinyamakuru bitandukanye, kubera gukorera ku mbuga zigenda zitandukanye, kubera kumenyekana n'abantu benshi cyane, kubera kuba icyamamare, kubera kugenda mu ntara zigiye zitandukanye atwika, kubera kumenyana n'abagabo benshi cyane bafite amafaranga, kubera kumenyana n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye b'ibyamamare, bigasoza gutya Kimenyi amuteye ishoti, ubu ngubu Muyango akaba ayihurira n'abandi bantu bakaba bahuza. Ese iyi couple yo urayivuga hiki? Gira icyo usiga muri comment niba ubona iyi couple yo bizagenda neza cyangwa se hari ikizajya mbere, cyangwa niba hari icyo ubona kuri showbiz ku bantu bitwaza abakobwa kugira ngo batwike. Ngira ngo mumeze minsi cyane mubona couple nyinshi cyane zigiye zitandukanye, nka couple ya Nyambo na Titi na couple y'uwo bita DJ Benda hamwe na Shakira. Ngira ngo ni couple nyinshi cyane zagiye zitandukanye, kubera ko akenshi cyane ngira ngo aba ari agatwiko, kandi abangaba mu busanzwe umugani wa Mama Scovia mama wa Gasabo, ngira ngo umubyeyi ubu ngubu asigaye yanga ko umwana abana n'undi, ariko n'ubundi yari asanzwe amufite n'umugore. Ese ushingiye kuri izi couple zo mu Rwanda ugenda ubona zigenda zitwika, ubundi ubona batandukanye no kuba ari umugore n'umugabo. Ese ni iki wavuga kuri couple ziba zimeze gutya ziri ku mashusho media? Ese benshi cyane koko bakunda kubana nk'ibisanzwe cyangwa birangira n'ubundi batandukanye? Gira icyo usiga muri comment, gira icyo tubwira kuri couple ubona hano mu Rwanda zigiye zitandukanye, ugenda ubona umunsi ku wundi zigenda zivuka ku YouTube, ku ma TikTok, kugira ngo bitwikire ariko bigasoza n'ubundi nta mubano. Ndagira nkwibutse ko iyi ari MJ Line Challenge, tugenda tugereza ibintu bigiye bitandukanye umunsi ku wundi. Ndagira ngo uze kwibuka gukanda subscribe hano kuri MJ Line Challenge. Naho ndi musanzu tubasaba, niba tuba twavuze tugafata akanya tugashaka aya makuru tukayabazanira, tukabibutsa aya makupure ndetse tukabibutsa no kurinda couple zanyu igihe cyose mukundana, mujye mu making sure ese ibi bintu ni by'agatwiko cyangwa ni byo gahe gatoya. Ndagira ngo mbwire ngo iyi iracyari MJ Line Challenge, naho butaha astrave ciao ciao.